ин порча аз намоишномаи таъбири ишқ аз театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи муҳаммадҷон қосимов буд манзури шумо. дуруд бинандагони гиромӣ, дар нашри навбатии барномаи нақш мо тасмим гирифтем ки атрофи мазмуну муҳтавои ин намоишнома ва ҳунари ҳунарпешаҳо ба шумо рӯшанӣ андозем. Ба ин лаҳза суҳбатдорои мо ҳастанд яке аз қаҳрамонҳои ин намоишнома ки нақши Лайлиро ба дӯш дошт, ҳунарпешаи ҷавони театр Мунира Қосимова. салом. салом. рӯзгори хубу осоиштаро ба шумо таманно мекунем. ташаккури зиёд. дар оғоз мехостем каме атрофи намоишнома нақл мекардед, чун намоишнома яъне бо ровӣ оғоз мегардад. албатта намоиш оғоз мешавад бо омадани ровӣ, яъне ки ровӣ қиссаро оғоз мекунад, аз нақли ровӣ оғоз мешавад, ки дар нақши ровӣ ҳунарманди ҷавони театр Ҳумайнӣ Саидзода яъне иҷро мекунад. як иқдоми хуб аст дар театри мо. ҳар намоише ки рӯи саҳна меояд бо хоҳиши коргардон тақрибан тӯри 1 ҳафта ё 2 ҳафта ба қавли кастинг эълон мешавад. ва ҳар касе ки дар ҳар нақше ки мехоҳад худро бинад, яъне ҳунарнамоӣ мекунад. ровӣ ҳамон ки намоиша қисса мекунад ба тамошобин. ва ҳаминро ба зиммаи ма гузошт ва ҳамроҳи коргардон кор кардем, ин намоишро рӯи саҳна овардем. намоишномаи таъбири ишқ аз рӯи достони Низоми Ганҷавӣ ва маснавии маънавии Ҷалолиддини Балхӣ дар таҳияи коргардони ҷавон ҳунарпешаи серталош Ҷойдон Аминзода рӯи саҳна омад ва аҳли ҳунар бо ин намоишнома дар фестивали озмуни театрҳои касбӣ Парасту 2023 иштирок намуда ҳунару маҳорати хешро назди доворон муаррифӣ намуданд. дар ин намоишнома чанд нафар ҳунарпешаҳои ҷавон банд буданд ва чаро коргардон маҳз шуморо дар нақши Лайлӣ интихоб карданд? дар намоиши таъбири ишқ 5 нафар аз ҳунармандон ки ҳама ҷавонон нақш меофариданд ва дар ин миён аз яъне як то фақат нақши занона яъне Лайлӣ барои ман албатта бахти баланд аст ки маро коргардон дар ин нақши Лайлӣ интихоб кард. Ин албатта аз боварии худи коргардон вобаста аст ки вай маро интихоб кард. албатта инҷо мо дар ин нақш аз ҳунармандон мо фақат як нафар набудем. инҷо 2 ё 3 нафар аз ҳунарпешаҳо ҳам буданд ки яъне ки дублёр. ва ҳамин хел шуд ки яъне маро омода карданд ва ман ина супоридам, яъне намоиша бори аввал. дар ороиши саҳна киҳо заҳмати сангин кашидаанд, зеро декор низ як ҷузъи ҷудонашавандаи намоишнома буд. дуруст аст, дар намоиш заҳмати худи ҳунармандоне ки дар ин ҷо нақш меофариданд, худи коргардон ин декоратсияро яъне омода карданд ва инчунин саҳми яке аз ҳунармандони театр Музаффар Шарифӣ ки дар омода кардани декоратсия ороиши саҳна хеле ҳам ба мо кӯмак карданд, ба худи коргардон. яъне воқеаҳои пай дар пайи дудилдода маҳз дар ҳамин декор яъне маҷнунбет ҷараён мегирад. чизи аз ҳама муҳим дар намоиш ин декоратсия аст ки ҳунарманд яъне бо декоратсия бо ҳама бозиҳо яъне вобаста аст, бозиҳо бо декоратсия ки ҳунарманд танҳо яъне ба воситаи ин декоратсия масалан ҳама амалиёти тасвирҳои худи асарро бале албатта ин чизе аз ҳама муҳим аст ки яъне бозӣ бо декоратсия. дар дақиқаи 4 намоишнома қиссаи ишқи Лайлӣ ва Маҷнун пас аз хоби ширин бархостан оғоз мегардад ва дилбохтагон албатта дар оғӯши муҳаббатҳо худро дар меёбанду эҳсоси қалбашонро баён месозанд. ҳамин тавр не? инҷо саропо ишқ аст. ин ки масалан хай ошиқон дар ин намоиш нақши мусбату манфӣ мегӯем, чун инҷо дилдодаҳои асосии ин намоиш чун Лайлию Маҷнун ҳастанд. албатта ки бо дунёи зебои худ, бо он дунёе ки саропо ишқ аст, намоишро яъне зебоӣ мебахшанд. эй давлати толе ки қадри вақт медонӣ, гуворо ободати
کتابی روزگار خوش، روزگاری خوش. شبیه صحبت غنیمت دار و دادی خوشدلی بیستان. که محتابه دیر افروز است و طرفی لالزار خوش. حرفی لامزاری خوش. به همه تو بسر شود، به تو بسر همه شود. درخواستی راهبری همین تئاتر معلمه عزیز پیشه خلقی تاجیکستان معلمه عزیز سباعت قاسیمова خواستن که من در نقش مجنون نقش آفری کنم. راستی این برای من بسیار فخر است و برای آنکه به من باوری کردن که من این نقش رو بازی کنم. یگان نقش به مشکلی نمی شود، البته مشکلی ها هست، اما فکر میکنم که باوری معلمه، باوری راهبری همین تئاتر اکای فیردوس و من کمک کردن که تا یک اندازه از عهده این نقش برای لیلی در تصویر نظامی گنجوی دختر است در زیبایی به همتا و آراسته چو ماه، اما پابند خاص پدر عرف و عادت‌های قبیله خویش می باشد. یعنی دور بودن، فاصله داشتن از مجنون برای لیلی لحظه های سخت و سنگین است. پس برای آفریدن این نقش و احساس قلب رو در نمایشنامه نشان دادن فکر میکنم برایتان آسان نبود. چون نقش در خود عشق، مثلا راه عشق، راهی که این رو عاشقان یعنی طی میکنند، لیلی و مجنون، که همیشه یعنی که ضدیت است، ضدیتی که نمیگذارد که این دو عاشق به وصال همدیگر برسند. مجنونی ساز به نصیبی از نصیرت تو مگر کردی از یادی خدا ما را بدر. ما در عشق پاکیت پرداختیم، خرم خود را خانه او ساختیم. راز میگفتیم با خالق خویش، کردی جاهل صفت ما را پرهیز. غرق بودم در خوبی لیلی چنان که نبودی پیش من چیز ایام. عشق مخلوقش نمود بر من چنین، تو چیستان در عشق او باشی امین. حتی در اونجا یک مصرع هست که میگوید که ما را گل از روی تو چیدن نگذارند. چیدن چی خیال است که دیدن نگذارند. چون از این مصرع برمیآید که این دو عاشق را همه وقت در عذابند، در فراق و دوری و که مدت‌ها از همدیگر دور میشوند و این عذاب‌ها، این رنجورها یعنی آنها را خسته میکند. داستان لیلی و مجنون به همگان آشناست. بعد از توقف‌های طولانی، ولوله و تاخت و تاز، شور و شوق، عشق دلدادگان باز هم قوی‌تر می‌گردد. هنرپیشه جوان منیره قاسیمова و شاهمراد ایوبov توسط این نمایشنامه توانستند که قصه زیبای عشق لیلی و مجنون را با شیوه زنده پیشنهاد بینندگان گردانند. بیماریم شد. برو کن خواب رو از چشمی اسرار. کتاب پیدا شد. اسراریم شد. اگر تو مشتری گردی مهگر و گردی گنبدی دواریم شد. خاموش کردم زبان بستم، ولیکن منم گویای به گفتار امشب، منم گویای به گفتار امشب. ای گشت خیالی از خیالم، بویی نشنیدم از
چون می رودم قدم در این دشت با آبی بهایی ریگی این دشت. راستی در زندگی البته عاشق شدن نشدن نمی شود. عشق خواهید نخواهید می آید و دوست می داری. نه به مانند لیلی. من همچون لیلی هیچگاه شاید عاشق شدن نشدم و نمی توانم شاید، اما واقعا هم قهرمانی لیلی شاید برای همین هم این لیلی و مجنون این سیماهایی که هزار ساله ها، یعنی که سیماهای تاریخی، قهرمان های تاریخی هستند، شاید برای آن همین عشق بزرگی که آنها در دل خود داشتند و ما میگوییم عشق پاک، عشق صمیمی. و من آرزو میکنم که من به مثل قهرمانم مثلا عاشق باشم. اما البته درست است که دنیای لیلی دیگر است و دنیای منیره دیگر است. هر عاشق، هر انسان عشق را با طرز خودش میبیند، از نگاه خودش میبیند و در وجود خودش یعنی عشق را حل و فصل میکند که عشق یعنی چگونه باید باشد. در حقیقت تنها عشق، محبت، صداقت، صمیمیت میتواند زندگی ما را باز هم رنگین و گوارا بخشد و از این دارایی انسان میتواند خوشبختی را دریابد. البته دنیای عشق زیبا است وقتی که در نقش، وقتی که در obraz. خیلی مشکل است در همون قالب نقش خود در آمدن و در همون قهرمانی که خودت با تمام وجود احساس کردن. چقدر نیرو، چقدر مهر، چقدر احساس زیاد پر باید باشه که تو با اون دنیای اون قهرمانت یعنی که نزدیک باشه. خیلی دشوار است من فکر میکنم. در این لحظه نمایشنامه مدحی خیلی زیبا میکنید. نخواهم رفتن از دنیا مگر در پای دیوارت که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد. نخواهم رفتن از دنیا مگر در پای دیوارم که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد. داشتم چه رسونت بکن که روی نیل بیگرده مگر میلم کشم بر چشم مایلم همچنان باشم. بونه از روی تو چیدم نگذارم. چی خیال در این لحظه نمایشنامه علاقه درد جدایی لیلی را باز هم اندوهگین و مشوش خاطر می سازد و فیغانش به سما می پیچد و نبودن قیس، نبودن مجنون برایش فاجعه سنگین است. میتونه چون قهرمان همین گونه است دنیای لیلی که میگوید تمامی از روی خود قهرمان تمامی هستی و بود و نبود و مال و ملک و همه امیدی یگانه که در روی دنیا دارد این مجنون است. هرچند که لیلی شاه دختر است، شاهزاده است، دختری شاه است، برای وی تمامی شرایط همه چیز مهیا است، اما مجنون باشد این یک شاعری فقیر است از روی تاریخ اگر گیریم، اما در اینجا هم همین گونه است، فقیر است مجنون. قیس! لیلی لیلی مادر جان! ای جان مادر چه حالت هستی؟ سرمایه صد خجالت هستی. گر او جمال توست عاشق، عاشق شدن از تو نیست لایق. لیلی تنهایی تنها میماند، هرچند میخواهد پدر نیز همراز و هم نفس و هم گفتار و هم نشین او باشد و محبتش را پاس دارد، اما احساس او برای پدر بیگانه است. همینطور نه؟ البته پدر زید است. پدر برای اینکه این شرف و ناموسی که مثلا پدر دارد
ин чиз ҳеҷ гоҳ вай тасаввур карда наметавонад. Ин чизе ки ин роҳе ки духтараш интихоб кардааст ҳеҷ тасаввур карда наметавонад. Билохир чун маълум аст падар розӣ мешавад, барои ин ки медонад ки фарзанди ӯ хушбахт шуда наметавонад. Бемаҷнун вай агар масалан вай ба шавҳарам диҳад ки вай ё бемор мешавад ё ки аз дарди фироқи маҷнун яъне ки ҳалок мешавад. вақте ки як касеро дар ҳақиқат дӯст медорӣ, шояд барои як касе девона менамояд, аммо ин ишқ девонагӣ нест. Ин ишқ ва ҳар лаҳза ки мо гӯё фарқ мекунем аз дигарон, чун мо каме девона метобем, дар ҳақиқат ин бояд ҳамин хел бошад. вақте инсон дӯст медорад аз ҳад зиёд, мисли девона метобад. ҳарчанд зарбаҳои сахту сангин маҷнунро азият медиҳад, аммо дар ишқаш содиқ асту вафодор. дар ин эпизод шумо тавре нақш меофаред ки гӯё ин лату кубро ба хубӣ дарк мекарда бошед. пайвандӣ ҳамин аст. пайванди ишқ ҳамин аст ки ҳар дарде ки ёри ту мекашад, ту онро мекашӣ. масалан мо инро рамзӣ нишон додаем дар саҳна, аммо дуруст аст. вақте ки ту дард мекашӣ, ёри ту ҳатман ки дарди туро мекашад. ин таъсир ҳаст. вақте дӯст медорӣ, ин чия эҳсос мекунӣ, ин чия хоҳӣ нахоҳӣ дарк мекунӣ. ва дар намоишам ҳамин намедонам аз берун чӣ гуна аст, ба тамошобин чӣ таъсир мекунад, аммо барои ман ҳамчун Лайлӣ дарднок аст. ман ҳарчанд ина намедонам аз берун чӣ гуна аст, аммо ман ин як вай рӯҳӣ аст ки инро ман фақат дарк карда метавонам. ҳар як зарбаҳое ҳаст, он зарбаҳоро мо дар ҳақиқат кор мекунем ва мешавад дар лаҳзаҳое ки вай дар ҳақиқат мерасад. ин кори техникӣ аст. бале баъзан буданд ки ё дар ҳақиқат буданд ва дигаронаш вай кор мекунем, хел вай ҳақиқӣ нест. вазир дар як нақши манфӣ нақшофарӣ мекард ва ҳамон зарбаҳое ки ба маҷнун ба як нафрат мезад буданд баъзе зарбаҳое ки дар ҳақиқат мерасиданд ва ман онро эҳсос мекардам. фоҷиаҳои пай дар пай, ғаму ғусса ҳамеша дар пешорӯи ошиқон аст. дар намоишнома чӣ монеаи марги Лайлӣ мегардад? фироқу дарди маҷнун ӯро ба ин ҳол меорад, барои ин ки вай ҳатто дигар ба он дороиву мулки худ вай ягон чиз дигар вай таъсир карда наметавонад. танҳо маҷнун аст. вай медонад ки маҷнун дар кадом ҳол аст, медонад ки вай дар як ҷои дигар аст, умро дар чӣ азобҳо аст маҷнуни ӯ. вай медонад ки маҷнунро дар ҳолати бисёр вазнин қарор дорад. вай мезананд, тамоми вуҷуди маҷнуна яъне хунин мекунанд, захмин мекунанд ва ҳамаи ҳамон аз дарде ки он захмҳое ки бар бадани маҷнун меоранд, ҳамаи он ба Лайлӣ аст. дар Лайлӣ меорад ва гӯё бадани он баробари маҷнун захм мешавад. пайванди рӯҳ дорад, пайғоми васли ҷонон, пайванди рӯҳ дорад. تازه گلی باغی جوانی رفتی به حیات جاویدانی من
چو بر کشایم این بر آیم به تو بر دی لحظه شب. بمیره در این عشق بمیره، در این عشق شمرده همه روح پذیره. بمیرد و از این مرد مترسه که از این خاک برای صلوات بگیره. بمیرد و از این نفس ببره که این نفس جبند است و شما همچون اسیره. намоишнома бо фоҷиа анҷом меёбад ва ин лаҳзаи намоишнома барои тамошобин низ бениҳоят таъсирбахш аст. дар ҳамин лаҳза чӣ эҳсосот доштед? як аҷиб аст ин лаҳза вақте дар оғӯши масалан ёр ҳамчун ҳам ҳунарманд ҳамчун лайли ин лаҳза лаҳзаи ширин аст, лаҳзае ки ту дар оғӯши ёрат ҳастӣ. ту дигар барои ту дигар ҳеҷ чиз лозим нест, барое ки ту аллакай ба вайи худат гӯё ба висол расидаи аллакай вақте ту ҷон медиҳӣ дар оғӯши ёри худ. ин як лаҳзаи хеле ширин аст ки инро намешавад ман фикр мекунам гуфта. شکر زین را که دیدم روی تو، یافتم ناگه ره من سوی تو. چشم بینایم ز دیده کور بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس میگفتم کو وصال و کو نجات، بردین کو مرا در کوی تو. از این شعر برمیآید که راوی از این عملهایی که نسبت مجنون کرده بود خیلی اندوهگین بود، خیلی پشیمان شده بود و اصلاح شد و آمد و نزد همون قبر مجنون از آنها عذرخواهی کرد و نمایش به همین به انجام می‌آورد. ташаккур барои як суҳбати самимӣ ва сипос мегӯем ки атрофи нақши худ ва муҳтавои намоишномаи таъбири ишқ ба мо ба бинандаи сафина рӯшанӣ андохтед ва дар фаъолияти эҷодиятон бошад муваффақият таманно дорем ва умедвор ҳастем ки коргардонон боз шуморо дар нақшҳои марказӣ аз ҷумла дар чунин жанрҳои лирика ҳамчун қаҳрамон интихоб мекунанд ва шумо тавассути ҳунарнамоии худ бинандаи театрро шод месозед. ташаккури зиёд. саломат бошед. бигзор ҳамеша дар оғӯши муҳаббату вафодорӣ, хушбахтиву осоиштагӣ зиндагӣ кунемо, аз нокомиҳо дур бошем. барномаи нақш буд бо намоишномаи таъбири ишқ аз театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи муҳаммадҷон қосимов дар қаҳрамонии ҳунарпешаи ҷавони театр Мунира Қосимова. хайр, хуш бошед.